I pozdrav ljudi, laki ali, dobrošli na novi klip ljudi, danas ćemo igrati sam. Igrat ćemo SWAT vs terorist. I to je to ljudi, idemo sada da ih napadamo. Samo gdje ovdje izlaz. Tamo izlaz. Ovamo desno nešto. Jeste, evo ga. Sada, OMG, vidio sam teroristu. Vidio sam teroristu. On je gore, ljudi. On je gore. Terorista je gore. Samo da uzmem ja dobru pušku. Nije. Kome to puca? Ti me pucaš? Tić me, sad ću ja da uzmem pušku. Čujem ubio? Ima snajper. Pa. Ništa, ići ćemo. Onaj auto mi se najviše sviđa. On je blindiran. Idemo da uzmemo taj, ovaj plavi, to je svatovski ovaj. Vidio nad njima kamion. Neće ovo vozim bolje ovo, ovdje ne mogu da tu biju. Si mogu, ali teško, vidite kolice su, kao na Kurumi u GTA 5, brate. I sada, gdje je ovaj bro, dakle ovaj više, vidite gdje sam popeo. Možeš ti da mi bušiš gume do sutra, prijatelji. Či vidim te. Gdje se on popeo. Pametnica, sad ću da ga ubijem. Ti si tu, a ne? Ne! Čime me ubio prije? Snajper! Koliko jak taj snajper pa mi skinuo ceo health. Ne vjerujem. Koliko je jak. Vidi ga ovaj! Vidite ovo bre. Vidite ovog hakera. Vidite hakera ljudi. Vidite hakera, ne mogu da ga ubijem. Ste vidjeli ono? Ste vidjeli hakera? Evo, pucam ga ljudi. Ovaj baca bombe. Koji haker? Ako mislite da je haker, napišite komentar da je haker. Ne vjerujem. Kako me ubio tako? Ajde, ja ću. Idemo da ih napadam. Oh my god. Ne, počekaj mene. Dobri. Ne! Joj! Da! Stvorio sam se ladno unutra, kako?
Ovo ga ne znam da vozi. Daj be. Izađi dade, izađi. Ne, kako me vidi? Kako me vidi izaš džunja sam bio? A piše mi nik iznad mene. Sad će da uđem u onaj džip. Onaj plavi, onaj svatovski. Pa ću ja da im pokažem ko sam. Samo nemoj gume da mi probuše. Nema važnje ako mi probuše. Dalje tamo, jeste. Idemo po njega. Ne, neko je već uzeo. Čekaj me. Ništa, idemo sa njim. Kako skreće ovako? To. Što ne veze? Onoga sa kim ja ovo igram, bre. Onoga, ajde sedi. Ko me ubio? Snajper! Moram da skupim 10.000 da kupim i ja taj snajper. Moram da skupim to pare. Idem ja sam po... avion, da, avion. Mogu da se popnem tamo kod njih i gađam. Samo kad bi imao snajper, to bi bilo najbolje. Idemo. Šteta što ovo ne može da puca. Gdje je njihova teritorija? Njihova teritorija je ovdje, mislim. Ne, njihova teritorija je tu. Šta je 8 ovdje? Šta je ovo? Šta je 3, 2, 1, šta je? Go. Jao. 1-0 za njih. Igramo ponovno rundu. Ajde izađi. Što mi tu izađe? Sled. To je kraj. Ubio sam ga. Vi što se biju? Joj, ovdje su teroristi. Uvalite. Ovdje su teroristi, ladno. Pa vidi. Joj, ovo je ona igra da ja moram da ih ubijemo. Te ćeš, doktore. Skratit ću mi ja put. Nema mene, bre. Vidite. Što ne možda ga stignemo? Evo, kako se ovaj teleportuje ovako? Udri ga! Pa, udari ga! Kako je glup? Vidi što udara ovaj haker! Šta 18, 6, 19? Ne znam čemu je to. 22! Dođi se.
Udario sam ga. Si umorio, doktore? Oooo. Viš što ga svi gledaju. Odlično završen klip, ljudi. Ok, ljudi, ako vam se svidio klip, obavezno ga lajkujte, širite i subscribe-te. To bi bilo to, mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tada jedan veliki poz!